diho helaku doho diho boru dison rodohami simatuam yang selama ini kau panggil tulang samanan tulang mamuk kasadarion amakela majowa mang maho tuau naksongoni tu simatuam boru majowi nang maho helaku hela pos dorohak upasahat tuho borukon napos dorohaku amak kira aulong iurkon aju borukon pos dorohaku diwama nagabi keluarga na berbahagia keluarga muna tujuan nario nang diho boru hasian papa nangis bukan karena sedih papa nangis karena mungkin tidak ada lagi di atas bahagia sehingga papa nangis berbahagia lain nang hormati suamimu, sayangi si matuam, bangun komunikasi yang baik sama si matuam, tarlumobi terutama si matuam boru, yang selama ini kau panggil amang boru sama namboru. Mulai saat ini kau panggil amang sama inang, bahkan bisa panggil bapak sama mama, menunjukkan kedekatan antara anak sama orang tua. Kami keluarga na berbahagia ma hamuna pelaku dohoto boru 7 bulan nerion atau pamu didiliti ador muna nak pola kejangbe nokonoku diho pelah diho boru upasahat kami udah sotu hamuna udah sampai tua don dihamu asatang yang kami gabi keluarga nomor tua keluargamu keluarga si buat tua keluarga muna di keluargani lubat tobing tarlumobi diho boruku dohoto hela udah senagajang gon sitoro rabu si gajang umur mahamu sitoro pinopar 7 bulan nerion di pasu-pasu tuan asa tubuh lala matubu sikuru didolongi purba tuba tubuh anak mahoboru hela sorangat di boru dongamu mai saur matua badudu asa nipate ke kujur ma di topi ni tabian tung disi api hamu mangalaka disi mangamu di pasu-pasu Tuhan badudu rajana sahat-sahat di soluma sahat matubotean upasahat kami ulus sampai tua tuhamuna sahat mahamu leleng mangolu totong ma di pasu-pasu Tuhan badudu rajana amak pada nami naik pasahaton nami ma ulus sampai tua tuhelaku dohong boruku pada bang ma kodang ma sapur marmeme satadama hoina borusi dorusi saigo dai nang yang ngabodak kurju marsimadu ai lambai dai nang ma doh lelaki
Kusito bigi Tarsono kolompi Tuna tua mo Nasalelego Akiat maina Maranak marboru Do